icyo nakubwira nuko icyo dushyira imbere ni amahoro y'abakongomani yose, kandi tugira amahirwe bikaba ashobora kuboneka binyuze mu biganiro birimo bibera i Doha. Twebwe rero ririya tangazo byari ryo guha amahirwe yuzuye biriya biganiro by'amahoro, nk'uko twabisabwe n'abahuza. Dufite abahuza benshi, hari Qatar ariyo isonga, hakaba Amerika, hakaba ubumwe bwa African Union, hakaba n'ibihugu byo mu karere East African Community ndetse na SADC. Umva rero abo bose n'abahuza, iyo hagize dusaba ikintu tukigaho tukareba uburyo cyashoboka tukagishakira inzira. Yuko turi mu biganiro, iyo abantu baganira hari impande ebyiri, ariko hakaba n'abahuza bo navuga ko nabo baba bari mu biganiro 100%. Ubu mukimara gusohora iri tangazo mwahise mutangira kuva Uvira? Oya, biracyari hafi. Twatanze igitekerezo tugeza ku bahuza, ariko tuvuga n'ibisabwa kugira ngo kibe cyakuzura, cyashyirwa mu bikorwa. Ese afande, umuntu yakwibaza ngo nimuva Uvira, umuhuza naramuka byemeye nk'uko mwabisabye, nimuva Uvira murajya he? Murasubiraho mwari muri mbere y'uko mugera Uvira? Mbere y'uko badutera batugabaho ibitero, igihe twari Kamanyura, twari Katogota, mbese byose ni ibintu bigwanirwa aho mu biganiro. Tuzareba aho twasubira, aho twaba turi, ariko ari mu gihugu cyacu byose nta kibazo. Yuko sinabwo bwa mbere twasubira inyuma, igeze gusubira inyuma mu mwaka wa mpera za 2022 ubwo hazaga ingabo za East African Regional Force. Rero ni ibintu duhora dukora, twavuye no muri Walikale Centre dusubira inyuma. Ibyo byose tubikora kugira ngo twerekane ubushake bwa politiki no kugira ngo tugere ku mahoro arambye kandi biciye mu nzira y'ibiganiro. None afande, ko mwasabye gusubira inyuma kandi abo baturage mwavuga ko ari bo babasabye kuza, none mu gihe badashaka ni ukubera iki? Amahanga nayo arabireba, si yose abakongomani barabibona, abahuza barabibona, abantu bose barabibona ko abaturage batakamba ko bari bageze ku mahoro n'umutekano ku bantu bose, nta vangura, bari bizeye umutekano waba barinze abaje kubabohora, bari babohotse mu by'ukuri. Rero yego, umutekano wabo se niwongera guhungabana mushobora gusubirayo? Mu byo twasabye ko hajyaho uburyo bwumvikana kandi bwizewe bwo kurinda umutekano w'abaturage bose. Nk'icyo mwabwira abaturage noneho bari bamaze kubizera cyane ko mumaze n'iminsi muhamagarira n'abahunze ngo bagaruke n'amahoro, ubu murasiga mubabwiye iki kibizeza ko iryo tuze mwari mwabazaniye n'ubundi rizagumaho kabone n'ubwo mwaba mudahari? Oya, abaturage bacu turaganira ibintu bwiye byose nabo turababwira ko nta mabanga arimo. Turashyikirana tuvugana nabo turakubabwira ati ntabwo tuzabasiga iheruheru, iyo tuba abo kugenda ntabwo tuzabasiga iheruheru, tuzabasigira uburyo bwizewe kandi bwumvikanye bwo kubarindira umutekano.